Kuma gututhuka kwa homa ya COVID-19 bururi-ini, ruhonge rwa mikawa na ugendi rukoretwo hatikaini ya gutharara makiria kumana na guthingatithio kwa mitaratara ya kuhitana na gutherema kwa homa ya COVID-19 bururi-ini, kuhingo kwa thabari cia nja wa bururi na watho wa kuraihaniriria ukihotomia na njira nene ruhonge ruru. Kumana na maruru ma king'oki giki kuri utonga wa bururi gwacungiriirie mutongoria wa bururi kiumia kihituku kuheana mitaratara ya kwarahura utonga wa bururi kuria aniriirie kurekererio kwa muigana wa ciringi bilioni 53 ruhonge rwa ugendi na mikawa rugithukirwo ciringi bilioni 4 hari kigina giki. Kenya ngima twina makiria ma mikawa 30 ungigaira mikawa yo 30 ngigairwo bilioni icio 4 ni ukuona o mukawa urona kindu 100,000 ria 50. Matongoretio ni Benson Mwangi ene mikawa ya maugite kigina giki kia kungumio kana kiage gukorwo kiri gia kiguni kurio riu makiendekithia mbeca ici guthukirwo thirikari cia kaunti na ruhonge rwa ungania wa magoti bururi-ini KRA hari kuriha mamwe wa mathiri mao. Hagutune mbeca ri matwehererie igoti handu ha mieri 6 makiria tathie nayo county government itwehererie ma license tondu license nyingi mutwithagio ni county government itwehererie nginya next year. Makiria ni mendekithĩtie kigina giki guthukirwo mabengi matiganite na handu-ini hau ene mikawa makorwo makiamukira ngombo kuma kuri mabengi maya mendekithia maria marauga no marigiririe na njira nene kungumio gwa kigina giki. Ithu andu a mikawa tuheo loan security ya mukawa security ikorwo ni mukawa wa mundu loan ru tukuheo ni bengi icio tuheo grace period ya mieri 6. Na niguo kwarahura utonga makiria ene mikawa ya ni morite thirikari kweheria mukana wa kumanja riendekithia o tariri rikiheanwo ni ruhonge rwa Kenya National Chambers of Commerce and Industry kugerera ndumiriri irerekereirio ni murugamiriri ruhonge-ini ruru Richard Gatia. Ruhonge ruru rugite ati ikinya tariri ria thirikari no riteithiririe haraya hari guthaitira utonga wa bururi makiuga maricemba kunyitanira na thirikari hari guthingatithia mawatho maria mangigathikwo mikana ino ingieherio. Ndumiriri ino ningi KNCCI yugite ona thengia wao gwitikirio ni thirikari kuhingura mawira mao na kurumirira mitaratara ya thirikari hari kuhurana na gutherema kwa homa ya COVID-19. Ruhonge ruru no ruthiite na mbere na gucakaya mihinga kihiri hari uhinguri wa mawira mao. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.